sad snima. Pa evo vidiš se. Ja krenem. Ti radi. 140. Bravo, tarara. A dobro, to je dobro. Dosta se jako čuje, tako sam držao od sebe čuo se. I tu je bi za ti vidim. Ali imaš Nekak je agresivan. Mate. Vete ljudi agresivni je tuče. Da se objavi. Kaj? Da se objavi. Je, budem. Ljudi, danas smo na sistematskom, ali dobro. Evo tu su ovi dva pacijenta. I evo ljudi, sad idemo doma. To jest na bus. Tu su sa mnom dva moje kolege. Pozdrav. I Mario. Sad smo bili na sistematskom u školi. I sad idemo doma, polako. To jest na stanici, onda doma. Još ću snimiti tam jedan dio dok dojem... Jebala klizura. Dok dojem na ovaj, kako se zove, na stanicu u Kalinovcu. Onda ću tam snimati još, I da, još ćemo ići na utakmicu, valjda poslije trebali bi ići. I s njim, on će biti s nama. Nadam se da me sve vidite, sve. I čujete dobro. Samo se zna da sam Crazy King. On je Crazy King, da sad znate. A ovo je Super Mario, premenio ime. To sam A ja menjam ime u opštini. To sam jučer rekao u vlogu. I da, sad bi trebali doći do stanice i polako ići doma. Bus nam ide u koliko? 11:45. 11:45. Čekaj, sad negdje 11. Ljudi, bili smo sad do sad cijeli... Koliko? 4 sata smo ljudi bili na ovom. Sistematskom. Znači, to je bilo 1:40 nas. Još ima jedno 30, 100%. Toliko dosta da nisi životu vidio. A oni vani. Lažu ljudi. A ljudi, idemo mi polako prek. Ne idem preko. Ne idi. Ajmo preko. Ništa. To je policija, budu nas hapsili, pobegli smo sistematsku peštu. Ajde, idemo. Tamo je policija. Sad idemo izat ljudi. A nešto znam. Pa ne idem. A odi, no, ajde. Ajmo ravno. Ja moram provjeriti, jel snima to ljudi? Jao. Evo, dečki pacijenti. I mogu sam školu pokazati. A da, sad smo tamo škola na onom kraju, kao što vidite, gdje je policija. Ali dobro. Ali se reću načini. Evo, snima se. Uživo. Ljudi, ko je zainteresiran, ližem po 100 eura po satu. Evo i ovoga. Liže jogu. A ja ovog jezika imam. Najglup. Evo vidite, sad smo tu u Korzu kao što vidite. Ali ne u Rijeci. Čekamo bus i ovo. Pišljivo pitanje. Što možete da, i čekamo bus. Sad nam ide uskoro, poližemo sladale i idemo. Onda se mi vidimo kod mene na stanici tamo. I evo ljudi, došli smo u Kalinovac, u moje mjesto. Sad ćemo ići to je sad mojim biciklom na Kamura. Kao što vidite, idemo sad od tamo na put, pa poslije ja sve. Evo ljudi, došao sam kući. Sada, sa puta, nije to bilo dugo putovanje, imate jedno 10 minuta, 5. Ali uglavnom, došao sam kući, sad ćemo ići malo nešto igrat, a poslije nogomet. Ništa, ljudi, mi idemo na utakmici koju danas ćemo gledati. Pozdrav.
I evo ljudi sad, spremao sam se sad utakmicu, pričekali smo, sada je jedno oko 3 sata. Uglavnom sad ću uzeti svoj mobitel i ići ćemo tamo na utakmicu dole, nemamo puno, no tamo, gledam sad kako je vrijeme vani. Uglavnom, sad ćemo pogledati vam se video renderuje, to je uploada, pardon, ovdje. Taj jedan vlog, to je prvi vlog koji sam snimao, a ovo je drugi vlog. Uglavnom ljudi, mi se idemo tamo na utakmici sa našim Crazy Kingom. Ajde, vidimo se tamo. Ajde. I evo ga ljudi, danas počinje derbi između Kalinovac i Kloštar. A ne bu se igrao, no. Ajde, vidimo se tamo. Spusti se dole, nemoj tamo. Ovog te meni lijepo ovak na visoko. Ne vidim da je ovo... Ovo je dobro, je. Ajde. Naša lopta. Kad je on? Opa. Moja naša. Dok je napucao neko kad mi se ostaje kruk će stane. Dojte bliže si da vas. To tope. Naša. Naša. Aaaa. Gledaš ti to? Kamera će se gasi. Ma, samo snime. A, snime dalje. Samo ja snimam. Samo snimaš. Samo stisneš toga gumba, inače gore. Evo opet ova kanika ne. Daj mi cikla ga upusti. Nije da... Evo se, čuješ? Komentator, kada veliš da pustim? Da pustim? Da pustim? Dečki moji. 2:0. Rođak, kaj je bilo? Rođak, koliki je rezultat? Puško kaj ko je 8 si del govor. Znam da ti. Ali imam ki ono crven. Ko? Što da znam? Ovo da sve. A, ima. To je od njegove žene. Nema veze. A jebo! Upucavanje neka, sam tek 2 put pakirao. Ljudi, evo ja sam se vratio sa utakmice. Uglavnom pobjede, Kalinovac je pobjedio Kloštar Podravskog rezultatom od 5:2 i nisam baš uspio sve snimiti, sve golove, ima jedan gol sam uspio, 2 snimiti, uglavnom vidjet ćete u videu, a ništa, mi se vidimo u sljedećem vlogu. Ljudi, pozdrav!